Mai ka huay na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak tan ri nei lau mai thon riu dari. Asai Mart Story Group na pungu kum sing nei na chui na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Tamenglong Mart Story Group na padai. Central government rate free movement regime lagan kang la ding lakan mai khani naga mai re lung mai area kho border fencing subang mi hai naga mai tong rights ta thau sumak mai la ding de khani naga mai kwai re ka hau mai rami liang mai naga kati mai rongdung manipur Ritan na nu ni mak mai indao kan the inbu na March story khat kum sing nei na chi na pung nong Union Home Minister Amit Shah rui Indo Myanmar border fencing process hai katum thau khang sakan mai ta nu ni mak mai LNKR Manipur ri indao kani Amit Shah latbam tai dilung mai nun tong rights ta chakhwang sumak mai na ram na government ri dilung mai nun ta thau sulau mak mai lat dei tu na sakani free movement regime haiting kum ru inbu thang ri lawbam chong thi kumna naga mai koi re border kan bam sini cultural social kani economic ties hai nai na bam chongi free movement regime lagan kan mi te ri naga mai nun ta sukatuak law mai na ram na naga mai khat khat ta ma diet na lungbam mi ta thau sulau mak mai tan dei tu na sakani border fencing subam mi hai kaniu pu pauri galau mai ram khori naga mai goi kalang tipat khang subam chongdi mi tong border fencing hai ri naga mai tong ram khaw latlu tipat lawbam nu wi tuna sakane LNKRM ri naga organizations charai goi le tuna akhana suna dingbam puni mai goi na in samna anyu tong rights ram khani anyu tong gun dang nga khang athungbam khu tuna karian kani mi da khaw all inpui students union ri ni free movement regime la kan mai khani Indo Myanmar border fencing tan katum khang Union Home Minister Amit Shah rui March story khat kum sing nei na chi na pung nung sakan mai lat bam ta tan na nu ni mak mai indao kan thi naga mai ri Myanmar border reason khaw free interaction khani movement hai border tuan na tat kai bam puni de khani naga mai tong cultural social khani economic ties nai bam mai tai kaloi na tat kai bam puni de tuna AISU tong statement de ri thai ka nei New Delhi March Story Group na kathum Central Board of Secondary Education ri thai patkan me thailai na March Story Group na pung khaw class 12 exam Hindi thani me khaw in some nanun ri kazao tomak tuang nai thai special exam tha dat khang kagan Didat puni tuna CBSE ri thai kani Holy Festival hai March Story Group na padai khaw India tong kabam gai me khaw tat kai kan the tiki March Story Group na pung khaw ni India tong kabam asa khaw tat kai dat ni me sang ri mi tong exam paper tha tomak me koi khang kadaw sang me tai tilaw dat puni CBSE examination controller Sanyam Bhardwaj ri thai pat kan the thai lo nu wi Hindi core or Hindi elective exam hai March Story Group na pung nung tha khang sulaw bam chonge Lucknow March Story Group na padai Hindu mai tuang ngai Holi le Muslim strong Ramjan tingmik akhat na khaw kai kan me khaw Uttar Pradesh kani Bihar tong political leaders asagri Holi ngai lung khaw kalung khaw rana bamlaw khang khani kaniu kaima khaw tarpulin ri khup thing na Holi color taw ma khang ti thai kan me khaw Uttar Pradesh cabinet minister khani Nishad party chief Sanjay Nishad ri Holi color ri thau kup mai khang sukatu atong na ye thai India import lawna kan di bai thang lungtat kanu tuna sakan the Gorakhpur khaw Holi Milan event tat kai kan me khaw Nishad roi opposition parties strong lat bamta nu ni mak mai indao na Muslim mai nun roi Ramjan ngak bam sini Holi ni ngai bam nu de ngai kanai hai me goi na ta bangkariu law me ngai de tiki politicians asagri mansai goi ta kalang tipat khang subami tuna pian mak mai indao kani Holi tong color ri nang niu khang katuak mai dilawi thai kai nung khawna du bam na nge kan di bai thang tat kanu tuna Uttar Pradesh cabinet minister Nishad ri sakane Tamenglong March Story Group na padai Leng Mai Arts and Culture Association Manipur ri March Story Group na padai khaw Preservation of Cultural Heritage to mai thimbang khaw zang na khatong seminar program siang lang mai tamai subdivision Tamenglong district khaw tat kai kan thi seminar khaw tai Nampibo Marine Mai IIS Director DD Aizo Government of India Resource Person Suna Liang Mai Community tong culture pang ngak lobam khang inthuk mai latbam azu salokani Aniu bam khaw urbanization colonization ri aniu tong identity khani inthuk mai cultural value hai su aman good bami tuna sakani aniu bam khaw kalai mai gwang mai hai rui aniu puilat sata na mera milata inthuk na aniu ri labami tuna sakani Dr. Wicham Dinbo Mataina Assistant Professor at So College Dimapur Rini Resource Person Suna a uniform writing system in Lengmai to preserve our language digitally to my lam khaw salokani seminar kotai P Tarishing President LACA Reverend Dr. Alongbo Niumei ES LNBAM
Matthew Junbo Rongmei President LNKR CH Ditinbo ex-President LNC Tamai Area Village Authority Chairman Nun former leaders pastors youth Pui Nun Khani Leng Na School Tamai Incham Na Nun Roi Kwang Kasao Lau Kane New Delhi March Tari Group Napadai India Meteorological Department Jong Weather Forecast Helaina Nagaland Khani Northeast State Asa Khau March Tari Group Napung Khau Tari Group Na Chanai Ka Khau Tingriu Ran Nuwi Khani Pon Sing Kwang Bam Nuwi Tu Na Ti Thai Kan Thi IMD Rate Friday Nung Tipat Kan Mai Weather Jam Khau Tai East Assam Biak Hai Pon Sai Gwang Nu Mai Chuang Nai National Weather Agency Thailaina Ting Pon Sing Tamru Khorerik Dai KMPH Speed Khau Khani Gan Kazau Na Punjab Delhi Assam Khani Meghalaya Khani Nagaland Manipur Mizoram and Tripura Khau March Tari Group Napung Nung Gwang Bam Nuwi Tu Na Ti Thai Kane Pon Tan Mai Khani Gan Hai Arunachal Pradesh Jammu and Kashmir Ladakh Gilgit Baltistan Muzaffarabad Himachal Pradesh Uttarakhand Khani East Uttar Pradesh Jong Kabam Asa Khau Gwang Bam Nuwi Tu Na Ti Thai Kane March Tari Group Na Charuk Chanai Nung Hai Ponjing KMPH Tamru Khorerik Dai Speed Dau Mai Assam and Meghalaya Khani Nagaland Manipur Mizoram and Tripura Tong Kabam Asa Khau Gwang Bam Nuwi Tu Na Sa Kane Kage Nai Me Cham Ti Thai Mai Chamche Insat Mai Kahawe The Gaanphiu Mel Chamche Insat Khang Hawkers Kahawe Thau Kuk Mai Lungning Inthana Insat Laudiu Me Nai Thai The Gaanphiu Mel Office Khau Kwang Na Kachu Lau Nuwi Kumage Thai Kabang Khau Ti Lau Mai Number Khau Alam Lau Nuwi by Subscription Manager DGM Contact number 9612535794 Tamenglong Ting Nai Luan Ban Rao Bu March Tari Group Napungu Kum Singnai Na Chui Napungu Lau Chuan Ting Rai Nai Kalan Nai Nai Ting Sin Muak Nai Zing Bang Ting Rai Nai Ban Rao Bu Tari Group Na Charuk Kum Singnai Na Chui Napungu Lau Chuan Kalan Ting Sin Nai Nai Zing Bang Ting Rai Nai The Gaanphiu Mel Cham J Khau Advertise Launi Mai Khani Kage Nai Mai Tipat Launi Me Nai Khone Thai 9873658872 Khau Alam Launwi Khani Subscription Launi Me Goiri 03877267509 Khau Alam Launwi Gaanphiu Mel Hai Publish Khani Print Sumai by Adim Ka Mai Khani Editor Ringbam Ka Mai Mai Kawaina Cham King Sui Ne King Lau Me Khangda Kangan Mak Nga Thun Kui Asai Khuntu Cham Nga Lau The Ning Thau Ka Lau Thuan Kwang Ru Makhai Kai Megan Re Cham King in Sam Da Khau Mai Kawaina Re Voices Unveiled with Guikhan Season 1 Episode 1 Tiku Lau Megan Khau Zau Chui Na Zau Lau Ma Chuang Sui Na Ma Chuang Lau Me Khang Ta Ngan Mak Nga Thun Kui In Thuan Lau Thuan Kwang Ta Chat Makhai Kai Megan Khau Ni Episode 2 na Voices Unveiled with Guikhan Hai Tiku Lau Lapani Mai Tani Mai Kawaina Zau In Sam Lau Na Ma Chuang Lau Padiu Khang Mai Kawaina Khau Sang Hoi Mileka Zau Na Ti Thai Pat Mi Tong Thei Thuan Ku Thei